Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Piwantak purikungi. Proverbios 13:20 Tuki Proverbios libro manta sugastawan hatun kunapura manta kami. Yachay sapakunawan tandanakuhka. Yachay sapami tukun. Ashtawanpish rumi shungukunawan tandanakuhka. Hatun llakipimi urman. Alli yuyayu. Alli yachaqkuna kanata munashpaka. Ñukanchikka upa runakunawanka imata ruranata mana charinchikchu. Chaypak randika mashna tiemputapish pudishkatami alli yachaq runakunawan kanakanchik. Iglesiapi shuk ministerio mankimiri tukungi shukta kriykunawan tiemputa charingapaq, Bibliata rizangapaq, Bibliata yachangapaq, kikinpak michiywan, pusaqwan lluqsingapaq, imapi kaqpipish alli yachaqkunamanta tukuy pudishkata yachay chinallatak alli yachakuq tukuy kanwan apanakuqkunataka allitaq aqllay, yuyari mana alli apanakuykunaka anchatami waqllichitukun. Kay ratuka mayhanpitaq kikinpak tiempotaka ashtawan churakungi shuk alli yachaqpi mana kashpaka upa runapi. Mayhantaq tiempotakuypaq, uyaypaq chinallatak yachachipaq kay tukushkataka rikungi. Chay muyundiqpi kikin sakirishpaka allitaq rikuy. Chaypi muyuku gentikunaka alli yachaq kanaman chayanata rimakunkunachu. Mana chashna kaqpika kay semanapi imata ruray chayta musukyachingapaq. Mana tukuy Diosmanta rimaqkunachu Diosmanta shamunkuna. Huyashka wawakuna ñataq kankunata pikrichinman. Mayhanpish Dios munashkata ruraqka kashkata ruraq Cristo shinallataq kashkata ruraqmi. 1 de Juan 3:7 Ñukanchik mañashkataka yaya Dioska uyanmi. Shinapish mayallimi ñukanchikmanta mañaqkunatapish ayudaqkunatapish charina. Shuk yuyaysapa warmiwan shuk yuyaysapa qhariwan tandarishpaka alli yachaytami mishashun. Diosta mañay kikin ministishka shuk alli yachaq warmita shuk alli yachaq qharita riqsingapaq ashtawan tiempota kunkapaq chinallatak katikpika tukuy yachachishkataka chaytataq paqtachingapaq. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.